Dol Rock tini na orang sana ni nayo. BTS group ni success story ni koktoma. Tabok ni jorawo. Fia tabok ni generation wo. Kebo boro. Kisi sapano internet by connection tongka inke. BTS group no senior hinay masha borok no fanasi man galat na. Tangi inke BTS group rock aske popular ang tangka je world ni joto desh ni boro roksi BTS group ni follower. BTS group Fia Bangtan Boy Group a group first namjaka June 2013 South Korean wo. A group wo total 7 jon member tongo. A group namjak pro borok ni umor only 15-16 year khusi. Big Hit Entertainment ni CEO Beng si hayok si borok ni samung no tere prong no khana thok jakai borok no tuye kaisa group sanam ni wanchogo. Haike borok no tuye kaisa group sanam rekha e boni munna rekha South Korean boy band hinai bono siseng tabok BTS Fia Bangtan Boy hinai tongo a 7 jon chalani mung wngkha Jim Suga Jehoop RM Jimin B tei Jungkook tei borok ni group no hip hop group bo hinjagui tongo. Borok ni first album Too Cool for School 12 June 2013 mo release khaijaka. Fia a album release mani ek saptani andarono world ni joto record no sabai kibikha tei South Korean wo ek mas ni andarono a album ni 1 million copy phaljaka. BTS group rong ni 2018 releasing nai Love Yourself Tears samung no Recording Industry Association of America by Gold Certified bo khaijaka. Bini bade bo borok ni tei kwbangma album tongo abono norok nedo search khaibo nai mano. BTS group rok ni Instagram follower bo ashok kheno kwbang borok ni Instagram follower wngkha karib 20.7 million tei Facebook ni kok saka angke Facebook ni page bo karib 92 million like tongo. Borok ni joto album release wngkhaino se puri dunia o hit wngwi thango. Changsafro ni simuno borok ni resap mungrok asuk kaham ke borok rok ni hamjak manma ni regions ke borok joto no jani ja telano samung khaimani aboni bangi dol rok nungbo nini bo jagao talent tongnai tungnai di tei man khake a jagao no nini joto fan no rugui samung khaina khaidi haike nungbo salcha kubi no successful ongnai tini ni joratui asuk no dol rok BTS group ni success story bahai nangjaka tolao comment kai shadi tei beskango sabani story tui video nainai abo bo tola comment kai shai mano ani as channel o kwtalung tongkha ke channel o subscribe khainani ta pogdi tei ani o video no nai tongma bagui norok no belai ke hambaya faro dol rok.